Il-Prim Ministru Robert Abela irriafferma li l-valuri ta' dialogu u l-kooperazzjoni huma importanti favur il-paċi fid-dinja waqt li jindirizzaw l-isfidi internazzjonali preżenti. Dr. Abela tenna dan meta kien qed jindirizza il-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda fi New York fl-Istati Uniti tal-Amerika. Robert Abela sostna li dan il-multilateralizmu irid ikun hemm fil-qalba tiegħu il-Ġnus Magħquda. No country by itself can tackle these complex and existential challenges. They require our full and collective attention. Effective multilateralism is the only avenue to address these challenges in a decisive and holistic manner. Waqt li sostna li tali prinċipji indirizzaw l-isfidi internazzjonali ikkundanna l-invażjoni Russa fl-Ukrajna. Hawnhekk Robert Abela tenna li l-Ukrajna għandha tkun indipendenti u sovrana u appella biex il-forzi Russi jirtiraw minn dan il-pajjiż. Fil-Kunsill tas-Sigurtà Dr. Abela saħaq li qed ngħixu f'dinja fejn il-konflitti qed jiżdiedu waqt li l-isfida tibdil fil-klima qed tolli rasa. Ma dawn hemm ukoll id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem li jinsabu taħt attakk. Il-Prim Ministru sostna li mhux aċċettabbli li minħabba il-gwerra fl-Ukrajna qed twassal biex tkun attakkata il-provvista bażika tal-ikel. Hawnhekk semma wkoll kif eluf ta' persuni diġà tilfu ħajjithom minħabba il-gwerra fil-lvant tal-Ewropa. Dan kien l-ewwel diskors tal-Prim Ministru fil-Kunsill tas-Sigurtà kemm pajjiżna ilu b'wieħed mill-15-il Siġġu mill-bidu ta' din is-sena. Il-Prim Ministru Malti appella biex ikun hemm aktar riformi fil-Kunsill tas-Sigurtà ħalli dan ikun aktar rappreżentattiv u demokratiku. There can be no peace in our future if the strong can trample on the weak. There can be no peace if international law can be brushed aside if geopolitical interests so demand. There can be no peace if the rights of states and individuals can be suspended or revoked at any time. Preżenti għal din il-laqgħa li fiha attendew mexxejja dinjin fosthom il-President Ukren Volodymyr Zelensky, kien hemm il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg u rappreżentanta permanenti ta' Malta għall-Ġnus Magħquda Vanessa Fraser.